Dobrodošli na moj kanal. Ako se nalaziš u Dubaju ili planiraš da posjetiš Dubaj u vremenskom periodu od oktobra do aprila, obavezno poseti mesto na koje te danas vodim. Global Village, što bi ja rekao, vašar svih vašara. Pošto je film veoma dugačak, odlučio sam da ga predstavim u nekoliko delova po 15 minuta. Zato idemo na deo broj 2 odmah. I evo nas u drugom delu i nastavljamo dalje. Dolazimo do novog trga koji nije postojao ranije. Tu su smešteni novi restorani. Šta sve neće čovjek da se seti da napravi. Jako interesantno. Ovdje su smešteni restorani iz nekoliko zemalja. Svi restorani imaju 2 nivoa. Vlasnici ovih restorana već imaju restorane po Dubaju sa dugogodišnjom tradicijom. Hrana je veoma ukusna, iako postoje velike razlike u načinu priprema. Tako da nije loše probati i ponekad se iznenaditi novim ukusima. Međutim, među svim tim restoranima postoji jedan jedini i za nas najbolji. Kad me pitaš koji sam znanac, ponosno kažem da sam Bosanac. Kad nas pitate koji smo znanci, ponosno kažemo mi smo Bosanci. Bosnian House. Dovoljno je reći samo ćevapi, begova čorba, burek, sirnica, pita s jabukama, urmašica, baklava, tufahija. I pošto smo se podsjetili i osjetili dobro poznate specijalitete sa nama bliskih područja, nastavljamo dalje. Moram da pohvalim ove svetiljke. Svašta će Kinez danas da izmisli samo da otme pare, brate. Svaka čast.
Pozdravljamo Bosance i krećemo u mini Luna Park. Pa da vas poštedi malo svojih komentara i uživajte. Ovdje se kupuju karte za bilo koju spravu u Luna Parku. Tačnije dobijete kao neku kreditnu karticu u koju se memorišu poeni, broj poena koji želite da kupite. Svaka od ovih mašina ima cenu u vidu poena. Pre ulaska na mašinu poeni se skidaju i tako sve dok se ne potroši broj poena. Ispred svake mašine postoji obezbeđenje koje uredno proverava visinu deteta koje želi da se vozi. Znači, mala deca neće moći baš na bilo kojoj mašini da se provozi. Primjer radi 120 cm, ako je niži ispod toga neće moći na nekim mašinama. Nastavljamo šetnjom glavnom ulicom i da podsjetim da još uvek nismo ušli ni u jedan paviljon od ovih koje vidimo. Što je nekako i realnost za prvi izlazak u Global Village. Zašto? Pa zato što je ogroman. Naime, Global Village se prostire na površini od 1,6 miliona kvadratnih metara, što je 160 hektara. Broj paviljona koji se nalazi ovde je 27 i oni predstavljaju oko 90 zemalja sveta. Kapacitet posetioca koji može da primi je čak do 100.000 ljudi dnevno. I da podsjetim da Global Village je otvoren sezonski u trajanju od 6 meseci. Od kraja oktobra
pa otprilike do kraja aprila, a nekad bude i polovine maja, zavisno od vremenskih uslova. Na ovoj pozornici se tokom cele sezone održavaju brojni koncerti, plesne tačke i show programi iz celog sveta. Upravo večeras nastupa jedan od ozbiljnijih orkestara. Pozornica zauzima centralno mesto u Global Village-u. Znam šta sada mislite gledajući ovu decu, ali ne brinite ništa, voda je topla. Trenutno i nije loše, ali ne znam kako će biti kasnije kada odu odavde. I ja se iskreno nadam da su im roditelji poneli suvu preobuku. Zvuk violine dolazi sa pozornice.
i fascinantnim izgledom paviljona Ujedinjenih Arapskih Emirata završavamo ovaj drugi deo.